Við lærum norska. Viðfangsefni dagsins, baðherbergi. Et toalett. Klósett. Et toalettsete. Klósettseta. Toalettpapir. Klósettpapír. En toalettpapirholder. Klósettpapírshaldari. En servant. Vaskur. En kran. Krani. En dusj. Sturta. Et dusjhode. Sturtuhaus. Et badekar. Baðkar. Et bidé. Bídetta. Et baderomspeil. Baðherbergispegill. Et baderomsskap. Baðherbergiskápur. En baderomshille. Baðherbergishilla. Et håndklestativ. Handklæðarekki. En håndklekrok. Handklæðakrókur. Et dusjforheng. Sturtutjald. En badematte. Baðmotta. Et håndkle. Handklæði. Et badehåndkle. Baðhandklæði. Et håndkle til hendene. Handþurrka. En vaskeklut. Þvottaklútur. En badekåpe. Baðsloppur. Såpe. Sápa. Håndsåpe. Handsápa. En såpedispenser. Sápuskammtari. En såpeskål. Sápudiskur. En tannbørste. Tannbursti. Tannkrem. Tannkrem. En tannbørsteholder. Tannburstahaldari. En tannbørstekopp. Tannburstabikar. Shampoo. Shampoo. Balsam. Hárnæring. Dusjsåpe. Sturtusápa.
En badesvamp. Baðsvampur. En hårføner. Hárþurrka. En kran. En håndklekrok. Et håndklestativ. Viltu muna þessi orð að eilífu? Farðu á flashcards.com og æfðu þetta spil og þúsundir annarra ókeypis. Hlekkur í lýsingu.